بسم الله الرحمن الرحيم. Woi, woi, mau jadi ini gimana? Aku udah mau sampai itu aku udah lagi. Ulang saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون في دنياكم وأخراكم. ثم واعلموا عباد الله إننا لا بد أن ننتقل من هذه الدار إلى دار القرار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة، ثم نعوذ بالله من ذلك النار. أيها الإخوة المسلمون، اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص. قال جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Mga umat Islam, ayaw na to kalupahan umat hinapusan kita niyo. Mga kakasisin Allah Ta'ala, ayaw na to kalupahan matao din tatandasan ha umat kulihan. Mga umat Islam, mataod di makatangkis din at tatandasan. Bang nilari bauguran imbiyay tayo niyo. Natuad tungkin ay manusia masanatuin niyo. Mataod wala nakatangkis din at tatandasan. Mataod wala nakatangkis din at fitna. Mataod wala nakatangkis din habala. Mataod wala nakatangkis din hamulka. Kansuin sabab. Hisyun tagdusa. Dahil kanila. Nagparain Allah Ta'ala Nabiran Rasul. Nagpara pasulat. In wala nakatangkis din ang mga nasabot. Tiyay kuran nila insulat. Tiyay kuran nila innabilila. Mga umat Islam, betaan kita niyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam di malawngin umat ini. Di masusahin umat ini. Di kapitnahanin umat ini. Sa lungay nila, baubukan ini. Ito ang natuatungki na kita niyo. Muslim magkahit. Hindi maglasahama sa natuin. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum kabansagan ha ummat ini wala piamin sinna biha ummat Arab
Wala piamin ha Makka tau Makka. Sila'y najuja na panagnaan. Wala piamin kanila. Wala piamin ha tau Madina. Siya piamin sin Nabi pakata. Ya uway tuan halga amasa na to ini piamin. Himahal nga amasa na to ini magkita. Magkita patta. In piamin kanila. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukod na mahal na kanila. Taraktu fikum amrayn, ipagbin ko kaniyo. Kansiyon kaniyo. Kita niyo siya. Na wala na tuyang maam. Ipagbin ko kaniyo indua ini. Kaptangan ipagbin, ituknin nyawan niya iwan jasad niya. Kaya diyan tuan tiuk na sintaw nyawan niya iwan jasad niya, hapit na. Bang mo asubuhon ing gunting mo yan mangisan, huulong niya, gunting pit na siya ini. Gunting alamat sing kiamat siya ini, long ng gunting ko ini. Bang muway tanim badyo mo yan mangisan, huun siyan. Huun lang na badyo ko ini, alamat sing kiamat sa ini. Astagfirullah. In alamat sing kiamat patangkison kau. Sa kalihinang niyan, awalan niyan, ay badyo niya kuno alamat sing kiamat. In paggunting niya alamat sing kiamat. In pagkita niya sinini alamat sing kiamat. Bukun timangki sa alamat. Aturan yung mga tuwan. 5 muda alamat. Imbadyo ko nilaw nga alamat sing kiamat. Inggunting ko ini alamat sing kiamat. Inaddat ko ini alamat sing kiamat. Impagpasyal ko ini alamat sing kiamat. Sinimbetaan siya patangkison siya ha alamat sing kiamat. Mga umat Islam. Bang naturitungdungan marayaw, magatod naman kita niyusin ini. Di natudungdunganin ini. Magsusung ang problema sa umat Islam. Sa asal bihang, sa sumarawa, tiyo din usog marayaw. Matuwad tungki kata. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipadbin ko kaniyo. Bang niyo wangpuran indua ini, di kamu malaw. Lam tadillu ba'di abada. Di kamu malaw. Di kamu malaw mag-atud. Nanalaw na nag-atud. Halong matipin atud mangina. Halong sambahayang pa pinahunin takbir. Makaupat magtakbir. Maita magsambag sinyaon. Nalong alamat siyang kiyam. Nahulong nakiuptan na sa akin ni sinalamat siyang kiyamat. Aturan niyo mga tuwan. Bang mo biyawbukan ng biyeta yan, lang tadillo, di ka malaw mag-atod, di ka malaw magdungog, di ka malaw nga pikilan, di ka malaw nga pangadyi, di ka malaw nga kataan pagkaradyaan. Lang tadillo, badi, hamawa na ako, di ka mo malaw. Ay, ni. Inagi sinabuk sahabat, si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo. Inna hajal Quran. In Quran ini amin biyaw nyari kato. Lakum jikra. Tungod maung kaniyo, sipanumtong niyo. Sa kalituanin tiyong sinsubul budyan. Pag-ubos naman, sumalang patuiwan lawagod dyan. Ako na kaulong niya, nag-miss school ka. Uno'y kaptangan niya, law. Na hindi, wala na ako nag-miss school. Nakapila na ako nag-miss school. Turan niyo mga tuwa. Inna hajal Qur'an lakum jikra. In Quran yan namin beta sin Nabi fiamin kato. Bang natot biyawbuhan. Way tungtungon mo nuno. In tungtungon mo amin marayaw tungtungon.
Ing katumtuman sinatay mo, aming marayaw, aming mabarakat, bukon ing katumtuman mo, aming kanapsuhan mo, aming sahwat mo. Inna hadal Quran lakum zikra. Katumtuman mo ini kau tao, bukon ini kau piapan dari magdaruha kahababaw singgong ni. Bukon kau piapan dari magdul sin nafsu mo. Bukon kau piapan dari magdul sin syahwat mo. Saya piapan dari kau sin Allah Ta'ala aun tumtumun mo. Inna hadal Quran lakum zikra wa ajra iwan tumbasan sin Tuhan. Ngayon tumtum mo pamudyan, isin tumong basahan. Asubuhan ng baran mo. Intumtum mo haingat mo, isin tumong baskay mo. Puno pa yung gaita katutan. Ittabi'u hadal Quran. Ay nakita niyo makadugay. Quran na sadya nakaroon na to. Maita. Inna hadal Quranu shifaun. Ang Quran ini ipagpauli. Di na tuhan kaubatan ng sakit na to. Magturo ng sakit. Umumin sakit di kaubatan. Pag-igil, pag-abo, pagtakapo. Nangiusog, takabur. Maraya usog, takabur. Maingat, takabur. Makusog, takabur. Way kusog, takabur. Wala yattabi'annakum hadal Quran. Ayaw ni usad diyang Quran yan paakarasin kabayaan niyo. Na, piagat na tuna. Bukun nakita niyo yung piagat na Quran. Quran na yung piagat na tukatutan niyo. فإنه من يتبع هذا القرآن Sabunal to din tao magad siya happy aminin niya mo ng Quran fi manadilil aliyah fid dunya wal akhirah. Siya na sa taas-taas darajat dia dunya wan adlaw akhirat. Tuhan ang magtaas kaniya, bukon pikilan niya, bukon plano niya, bukon plano siniban niya, bukon. Bang natuyakat, fi rawdatin min riyadil jannah. Way kasusahan na to dia dunya. Ngayon sugod, wala sususa. Inalong niya pangasawa ng kabayat, to piniglo ako kaunahan. Ay, kaunahan, may tako mga kaunahan. Sinaon nagsusulat sin sukod, sinaon naggaganta. Napasala na muna ni atol murumadlaw. Amunin tiyatawag murumadlaw. Kati ko na. Inalong niya pangasawa na ka ako, kaunahan ako sinhansang nagto. Bang mo iya din paminyan, di ka mangandul hataw yan tuaon, piya nga ngandulan mo. Na bang murid nga ikarunin ini. Bang Qur'anan piyagat mo kayo, yuhbitul insan min mustawal insan ila mustawal adna ghairul insan. Nanging Qur'anin niri mo na karoon. Ayaw pa rin laungin launda, misaning kurik launda. Maig na ka rin hapagkamano siya mo. Bang ayaw pa rin laung-laung, damisan kurik laung da, naig ka rin hapagkamano siya. Nakapakain ka. Nakadtukaw pamustawal hayawanan. Nakadtukaw, naig na ka rin amano siya, padarajat sinhayo. Ato lang yung mga tuwan. Balhum adan. Lali pa rin hayo. Inayo pang waktu iniro bang magbagay, pwedihan pagbagay. Intao nagbagay diha ang pagkonsum, lasunod diha. Aturan niyo mga to. Na, uno pa yung gaita kato taniyo. In Quran, islahur ruh wal jasad. Bang nato biyawbungan, in piyaminin ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam islahur ruh dumayaw humatulin niya walihan nato wa islahul jasad
Tumayaw yung jasad na to. Dihahon tuhan hamuk din tiarayaw na to, jasad. Inalang niya pabiha ku wadyo lakot. Buaya. Jasad. Turan niyo mga tuan. Baran na to dua. Ruhun wa jasad. Subay siya aun matalibur ruh wal jasad. Subay magsaling kagunahan sin jasad iban nyawa. Diyaon tuan, jasad sa din kaya sarapan si badyo. Kaya sarapan si pagkaon, inyawalihan way. Naunin beta ka tanin. At tawajun bayna matalibir ruh wal jasad. Ang kagunahan sin jasad, ang kagunahan sin nyawalihan. Hisin nagbaita Quran. Naimbiyaon baita mo na sadya, jasad na sadya ininuno mo. Bang sumakit yung tuhod pisulan, bang di makapisulan daon pa doktor. Nainyawalihan mo. Way inu-inu tuwan. Naunin timbangan yan. Kala Allah Ta'ala, wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah. Indirihilan kay mo sintuhan, ay mo pakabayaan mo. An'ama Allahu alayna ni'matun kasira, mutaaddida, mutanawwi'a. Dihilan kita ni sintuhan, nikmat sa taon-taon, sa pangatod na tiw-tiw da. Sabab mamaya kita ni magkarayan magtuoy. Dahil nga sabi yan, sambil lasun, kimaun na. Sambil lasun, nagdarang na. Sambil lasun, nagpikilan na. Sambil lasun, nag-akal na. Paano man sintuhan? Huwag tayo. In uno-uno narihil kayo mo sintuhan nikmat. Ay mo pa kaya panapso mo. Ay mo pa kaya pakabayaan mo. Under control mo sintuhan. Nabanggo ko na ka under control sintuhan, baya-baya mo na. Pakaya na pagkabayaan mo. Bangkaw niyig na rin at timbangan, ar-ruho al-jasad, nabaya-baya mo na. Pagkakaw, long mo, awang kagunahan sin jasad, awang kagunahan sin nyawalihan, ibtaghi. Pakayain ni magdihil kay mo sintuhan, pagkabayaan sintuhan. Ay mo pagkayain ni magdihil kay mo sintuhan, pagkabayaan mo, iban pagkabayaan nila. Magsagda ka mo. Sabang mo piyakay, inni magsintuhan, asibi iban dakula, pagkabayaan sintuhan, way sagga, mayta, aw piyaga-agaran niyo. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Darud dunya, yari kita niyo lihaon, temporary. Nagtataliin tao sinikalubusin dunya. Nagtataliin tao sinikalubusin bayisin niya. Nagtataliin tao sinikalubusin dayawsin niya. Tiyo-tiyo din nagtatali sin in dunya temporary. Magsad diarahon paadlaw kada-kada. Tiyo-tiyo da. Da. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nagawa, ay mo isang kalupahin. Awang suko-suko mo rin. Pagbadyo ka, sa ikaw magbadyo sin kabayaan mo, buhaya sa katantaan. Sambil pikilan mo buhaya na. Nalingog na yung dunya yun sin pagbadyo. May ita. Imbadyo kabayaan sin agama satrul aura. Katampanan in aurat. Imbadyo kabayaan sin tao kasful aura. Nagbabadyo sa nagliling ka, ang kabuti-buti ka. Pusot nang ka, badyo babae pusot nang ka, badyo usog pusot nang ka. Sinyanto sila biyahitaan yung pagbadyo, satrul aura, lakas pun aura. Yung pagbadyo, tabunan, in makasipu. Sa nagbabadyo, nagliling ka. Bang siya paatulun, na rin nakakitaan. Nakundaan siya mag-atut. Amo yan mga tuwa. Ay mo kalupahi ang suko mo pamikaw badyo. Sa ay ko mamisim badyo kabayaan mo. Ay mo kalupahi pamikaw pagkaon. Ay ko mamisim pagkaon kabayaan mo sa babang pagkaon lason.
Ay mo kalupahin, ikaw sa sakatan, sa ikaw mamihisim buko mo. Suko niya. Wala tansa nasibaka. Suko mo, imbukon suko mo, ayaw kutod kumawa. Iyawon to anak kanina nalingo. Ayaw pari kaniya yung kaniyara. Misan imbukon kaniya, kaniyara. Imbar iman yung kaniya, yung kaniya mandihil pa siya. Turan niyo mga tuan. Imbihahon, ayaw pari kaniya, kaniyara. Nga sabihan, sumay siya lang na yung auditon. Kaya lupa ng pag-audit sa Tuhan. Turan niyo mga, wala tansa, kaya lupahan niya ini. Ay na to kalupahan, ang suko-suko na to. Sa suko-suko na to, suway kabayaan sintuhan na to, bukon kabayaan na to. Uno pa yung beta sintuhan ka to, wa ahsin, pagmarayaw ko to. Suway ka good-going. Di nakamunahan tawago na ikaw maglugulayo ng toilet. Sampayan matu. Natutug habay, natutug halang toilet, natutug atas sa sakatan, natutug halang klas, natutug pagkaunan. Nahaw na siya matu. Kapag kita ang cellphone, di sa matu. Wa ahsin kama ahsan Allah. Pagparayaw kau, biasing kaparayaw kay mo sintuhan. Ay ikaw magparayaw ka na sintao, pagparayaw kau hakabayaan sintuhan. Wala tabghil pasya. Iwan ayaw ko to. Dumao. Himinangga sininang ipiraon kay Karo. Na, uning tawayon ni mga tuwang. Abu Bakar. Kama sa sinabi. Karun. Pijaman ni Musa. Matalibud dunya. Nyawalihan iban jasad. Hikarong jasad sadya. Abu Bakar Siddiq jasad iban nyawa. Tiya kusog niya pa nyawa. Tafdilul akhirah ala dunya. Ini karun tafdilud dunya bila akhirah. Na aturan niya. Hikarun dayahan, hi Abu Bakar dayahan, sa impak daya hikarun. Dungukan yung kisah. Iyon sinlupa. Pamintangan. Matalibul jasad. Kabayaan sa jasad din piyakay niya. Abu Bakar Siddiq dayahan. Habuk masa ini kay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisil makatawang ang mga kauman niya. Inuna-una sina Umar ibn al-Khattab siya na makauna. Tiyunga ni nalta niya. Kaya tunin ang tunga. Tiyaw ni nang. Abu Bakar way kayapin niya. Ingkas niya katantan. Ingkahugunahan tiyan po niya. Aturan niyo mga tuwa. Matalibud dunya wal akhirah tafdilul akhirah ala dunya. In kita niyo riyaw tafdilul dunya ala akhirah. Sanaksa na yung badyo. Aw nabadyo kasipin, aw nabadyo astagfirullah. Ini Abu Bakar, pagkasubo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, uno na ini nang inagini ya Rasulullah, hiud ko nakatanta. Wa inakyapin ko, aturan yung mga tuwan. Intimbangan, piyakay niya yung jasad niya sadya, piyakay niya yung jasad niya iwan sinyawalihan niya, ya Abu Bakar. Isa-isa ya Abu Bakar. Timbangunin umat ini, iwan sin sila nakauna, iwan sin kita niyo biyaon. Di makar. Timbang, mahugatin iman ya Abu Bakar, isa-isa niya rin sin kita niyo. Aturan yung mga tuwan sa, wala na ito inirilan halra. Hindi ilan na ito halra. Suway tahun-tahun ang motor. Tawa bulan-bulan gantian yung motor, gantian yung paggunting, gantian yung badyo, gantian yung sasakatan.
Tuway lihat to. Turani. Naunin dito si Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Aturan niyo kunin lupa na to ini pa mga sahabat sin Nabi. Makasipog. Sa wala kita niyo sinipog. Insyuul hama sa sin Nabi, pero munin mata, rin umato na babae. In kita niyo biyaon hanim mata. Kung kaunin na tutug, bati ikaw lang nga, lima ba'y nagkukuha? Na, kawaunin kuwan pagtao. Asuhon natin baran natin ni pamasasin mga tabiin bangunod. Makasipog. Naita, in sila mapatian. In sila masabar. Nain kita niwihal. Ito na yung mga tao. Nasa lungay na ito baubukanin na saputin eh. Di kita numawiyasin malaw. In kawayaan na to korik, nasa kanin nagkukulal korik amunin rung. Maita. Iagad na to sadyain lapal, di na to agaran hinang. In sahabat sin Rasul bang mga subukuman agaron. In kita niyo bang mga subukuman manandas. Alaw na may nga takurin kaliya. Di da agaron. Dahil nga sabab yan, piyak mumul ka anin na nga sumo, piyak mumul ka anin na nyawa. Maita, bukon yung maksud sin na nga sumo iningat, bukon day maksud sin di mawag iningat. Turan yung mga tuwan. Namaguno na kita niyo. Paman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Anfal. Turiduna aradad dunya. Ipaingat ka to tanyo sin Allah Ta'ala sinaw nila na to yariya dunya sadyang kawayaan nila way na akhirat. Turiduna aradad dunya, in kawayaan nila panyap na jariya dunya, kawasan na sa jariya dunya, gulalan na jariya dunya, sin na jariya dunya, karayawan na jariya dunya, inadlaw akhirat way. Negative zero. Wallahu inallahu ta'ala yuridu in kabayaan ka to bukun dunya nang hapit-hapit sadya kita yuriya dunya wallahu yuridu al-akhirah in kabayaan sin Allah ta'ala di kita niwa dunya tao surga kita yuriya dunya bukun taunal ka. Sabi na ito pagkasugunin baran na ito, taunal ka ba ako na tao surga. Inagi na ito baya-baya na sintuhan. Di man jari baya-baya na ito na salabaw na ito nan. Jackpot. Yung mga anak ako. Amin piyamina na ini. Yan tiyaw nila, jantong nila. Sakawa, ahon lawan sin jackpot. Bukun jackpot. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran, intau maingat Al-Quran. Mana sin maingat? Bukun sadya maingat magbasa, bukun sadya maluwi magbasa, sa labi siya maingat umapply sin hukuman. Uno sila yan, ma'as safaratil kiramil barara. Tao siya, sa palamulong siya sintuhan halibin si malaikat. Makasipog. Nakaagad ka halibin si malaikat sa kalinagdat mo, no? Mabungis magama, mabungis magina, mabungis saguro. Khairukum man ta'allama al-Quran. Malugpas na hindi ningat sin Quran, ipangasubukan niya sin Tuhan. Insulat ko pera kayo, uyasa mo na. Naku, kaya din ipagpasta mo. Ihakat mo na. Tuhan yung mga Tuhan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun la taqbal lahum salatuhum. Tuhinang
di tayo maunsintuhan sa bahayang niya. Nagsasambahayang siya rong adlaw, sa di tayo maunsintuhan. Salasu la takbalu salatuhum. La takbalu Allahu lahum salah. Tu parakala. Di tayo maunsintuhan sa bahayang niya. Kasi mga kasundahan Tuhan. Dahil ulungan ng Tuhan. Di ko magtawat bihawon, tiyatakaran na kaw din Tuhan. Pagtawat na kaw. Issue yan. Number 1. Mangiaddat ha ina iba. Akon liwaliday. Di tayo maunin sa bahayang niya. Turan niyo mga Tuhan. Naasubuhon. Uning karugalan simmaas kayo. Uso, masipak ng jantong sinina. Uso, nagaangka si Rambudyang. Biyawon tuwan ipagpantog sinama. Sa isablong, usog marayo na anak ko yun. Budyang biyaling katunin na angkas. Usog marayaw patao. Sabang patuhan. Akon liwaliday rin magtataat pa inaiban ama. Di tayo maunin sa bahayang niya. Turan niyo mga to. Maita, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Pagtagipon kamo patuhan. Pagubod niyo magtagipon patuhan. Harap niyo pa inani wa naman. Sa kalituhan, insubul harap pabudyang. Imbudyang harap pasubul. Di mapapagsubok. Biyasin kurang wala nakapagkita pila tahon. Muslim. Nag-aayat. Yuhafizuna kama yahfaduna al-Quran. Ihafal nila yung Quran, ihafal nila yung adab nila rin sila mamaya kalupahan nila yung Quran. Di nila rin dinaysab sila mamaya, kalumian sila, kalupahan nila yung pagmaas, kalupahan nila yung Tuwagin mga to. Narihan. Intunan niya nakhangatot na tagkaiman niya pa-restauran. Inina niya isa nga si restauran di pa karon. Di karuan, di tayo maunin sa bahayang niya. Syaribul kham. Tao magiinom si makahilo. Nabiyaw, kung kunat makahilo, lasun. Sin lasun kawaun, pagkaun lasun kawaun, baju lasun kawaun, adat lasun kawaun. Mudminul kham wa saribul kham. Kita sinna didik minum alak sa lugay ang pag-iman niya. Di makainom alak yung tao sa lugay, kurin yung pag-iman niya. Di makainom alak sa lugay, makusog yung pag-iman niya. Na ikaturi tayo maun sinallahu ta'ala sa bahayang niya. Rajulun muta'annisa wa mar'atun mutarajjila. Uso magpanggayog babae. Babae magpanggayog uso. Kaya di tayo maun. Namukriwaya dayus. Way na pakialam niya, pamaas niya, way na pakialam si maas na kanya. Piyasasaran si maas yung pamilya niya. Misan na nakalanggal sara. Nayari na kita niyo masabi. Mga umat Islam. Itaan kita niyo sila Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Fal malu malullah. Wan ni'matu ni'matun min Allah. Fala takhruj min malillah wa min ni'matillah. Bangaon sin mo bukusan kay mo. Bangaon nikmat mo bukusan kay mo.
Pakaya pakabayaan sentuhan mo. Bang mo biya kay pakabayaan sentuhan mo. Biyaw buhan mo yung pamingkay mo. Di kau malawin. Iban di kau manglawin. Nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li kaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, ittaqullaha subhanahu wa ta'ala faqad fazal muttaqun. Qala jalla wa ala ati'u Allah wa ati'ur rasul wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mga umat Islam, bukunin paruntungan dengan sebab siningat tani. In paruntungan sebab nagtaat kita ni Tuhan. In kaluwian bukun naluwi kita ni pag-usaha nato. In kaluwian, luwi pa kau pag-usaha, amin tao nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuwan, malasain guru hamurid. Malasaray sabing guru murid hamurid. In lasasim guru hamurid, hidup niyan kata. In lasasim guru, sim murid haguru, piang ayuk ni hamurid. Namisita yung murid pa guru, hindi ka ito di magpamisita yung murid pa guru. Imbisita ho, tunang niya. Harin na kulong, na nakawa na kami, way class na mo. Nanasubo yung murid pa guru, unin pa nasubo niya. Mas salamatu fid dunya ma'andas. Uno ni kasanyang ko salamat ako riha dunya. Way kahiluhalaan ko, hantara ko'y wakin pagkahit. Way hiluhalain, kaya nga subusin mo rin aguro. Kay pasalamati ma'annas. Diya din ni kasalamat ko maano siya. Way maastul ka ko, di ako maastul kanila. Di sila maastul ka ko, maulong sila ka ko, maulong na sa bako kanila. Inaising guru, bawag buhay sa dento. Wala na ito biya magpukan biya. Uno, into. Tu'ti min malik pangdihil sa tiyakaw, sindihil kayo si Tuhan. Sa gawain piyang dihil mo, ay kau sumukat kanila, balik isabdihili ako. Bukunin una-una munang dihilan ka usap. Kaya una-una munang dihil, iagad ming kabayaan sin Tuhan, sabab impiang dihil mo, gantian sin Tuhan. Kaya tumasalamat na ka. Hindi ka ito magka-security. Ikaruwa, tu'ti hukukahum wala tatlub min hukukik. Ingat tayong hak lamon kayo. Ang pinhat mo rin to kanila ay mo nasukuta. Bangaon kapatod nila ron kayo mo kadtuan. Ang kapatod mo rin to kanila ay mo nasukuta. Bihawon tuan, ako mo lang ni suko ko, wala pa rin mahto. Ahon iman way ay nakaw sumukot. Kaya mo rayad to. Sa insuko niya roon kayo mo, kadtuan, insukok mo rito kanya, ay mo na siya sukutan. Nabihawon tuan, way siya sukot da, awon siya sukot da. Nawang mahinang mo yung bihag to, salamat na kao. Ini ka to,
Asyabru alal aza. Ala ijai. Tatasituod imangi daing kanila. Ay ikaw magmangi kanila. Nagmangi na sila kay mo. Ay ikaw magmangi kanila. Tatasituod. Mayta, inna Allah na'as-sabi. In solution na to biyawon kasaba. Mangmuri na mahalulay sing katantan, harap ko na patuhan pagsabay na to. Nari nga sabab yan mga tuwang, dapat yung mga anak ka po ini, impamin sin Allah Ta'ala ka nabi, impamin sin nabi kato, taraktu fikum, ipapin ko kaniyo, ma'in tamassaktum bihima, lang tadillu ba'di, abada, kitab Allah wa sunnati. Murah-murahan, bang man piya pagbarakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sallu ala nabiyikum, fa inna jalla wa ala yakun, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warda Allahumma an khulafa'il arba'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi afwika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انشرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الشهادنة على أيدي المسلمين يا رب العالمين. اللهم انشرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتؤلف بين قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء عنا يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.